yipi action le yokwenziwa njani yokuthathwa kwebhuku ya so laphana esakhathazeka ukuthi umntwana esakhathazeka ukuthi ubulewe esakhathazeka ukuthi uphahlaziwe uJesu uthi yena no awudingi ukuthi ukhale kule action yenzakalayo laba abajayele ukuyela amamuvi lapha nxa sokusitenzarara yiko basokuzenzakala khona lapha ngalesi sikhathi he came yiyo i-action yenzakalayo weza wazolithatha ibhuku so ngibona umunye umuntu ongani kule problem uyakhathazeka kule action uNkulunkulu azayenza empilweni yakho i-action leyo eyame ku-action yalokho kwenzakalayo izolo ukuza kwakhe izolo kwakuzolungisa inamhlanje ukubana iphileke so weza izolo i-action yakhe yokuza izolo thina siyibona ngani yenzakala kathesi mina ngingedwa sihamba sonke so aluba wayetolika mfundisi Nkanyezi ngendlela kumele itolikwe ngayo yayizaba igrama errong ngoba yayimele ithi yona weza yayimele ithi yona usezile uselithethe ibhuku mina ngiyedwa sihamba sonke usezile ngetensi ekhona laphayana itshengisa ukubana isenzo lesi sesenzakala izolo ngiyedwa nje isenzo lesi sesenzekani sesenzakala izolo so i-action siyibona isenzakala kathesi kodwa i-action yenzakala kudala ngiyedwa mina lapho ihlo likaThixo lilenga emnqamlezweni thina sasikhona silibona lilenga emnqamlezweni kodwa lona lalenga kudala emnqamlezweni thina sibona usindiso lusiza ememeza isithi sekufikile ekupheleni thina sasicabanga ukuthi khona kusenzakala kanti khona kwenzakala ekudatshuleni komhlaba he came i-action yenzakala kudala action kayenzakali kathesi i-action yenzakala kudala mina ngilaba nto tshetshe umama ukhuluma lapha sithi ngangigula uNkulunkulu wangisilisa yena ubona ukusila kwakhe kathesi kodwa i-action yokusila kwakhe yenzakala kudala yena ngakagijima ngaqalisa ukujima uNkulunkulu wayesemsilisile namhlanje ngiyedwa enkonzweni saba sonke nina kunomunye umuntu odabula esigodini sothunzi lokufa abesibona uJehova ekukhuphula udakeni olubishayo athi racking off nyanzenga engakwazi ukuthi kwenzakala kudala wanoba umnqobele kathesi umnqobele izolo ukuze namhlanje iphileke so kunomunye i-action engakenzakali kuye ukhona engakenzakali kuyi-action lo engakenzakali kuyi-action funa ukwazisa ukuthi kudala kwenzakala alikaze libale lina lake labali iBhayibheli lithi yona nxa likhuleka kholwani ukuba kuza kwenzakala yebo hayi alibalanga kahle kholwani ukubana kuza kwenzakala yebo sekwenzakele nxa ukhuleka kumele ukholwe ukubana kudala i-action yenzakala namhlanje ngiyedibala lesi2 reaction yabona reaction ibala lesindakile lesi2 phela xa esesenza i-action yakhe kule reaction kwaSathane xa esesenza izinto abantu bemangala ukuthi kathi uphunyuke njani ezandleni zethu thina besithi simnqobile i-reaction yokuSathane ingilosi siyawisela amaphiko phansi kodwa akumelanga mzalwane ukhohlwe nxa usunqobile ngoba ungalibala nxa usunqobile uNapoleon wayekhuluma namabutho akhe wathi yena the greatest defeat comes with success ukunqotshwa okukhulu kuza lokuphumelela nxa usuphumelele ulakho ukukhohlwa
ready ngaye kumele simsuse emsandleni sikaKristu Jesu. Ngokunjalo uThixo uthina hayi mina sengqolile. Isamba sonke na okwesithathu. Oqala kwini i-action weza walithatha ibhuku leli kalithatha ngakathesi wayesevele selithethe. Isamba sonke na uSathane ngale sokusiba le reaction yakwazi ukuthi okwenza sihlupheke i-reaction kaSathane. Thina kudala sano kodwa uSathane lokho ezama amaplani akhe i-reaction kaSathane. Ungabona abantwana bengasabulalela i-reaction kaSathane. Ungabona izinto singahambi kuhle emsikeni wakho i-reaction kaSathane. Ukuthi wena sowahlengwa ngegazi wahlengwa nguye uJesu, wena ungumntwana wezulu awusomthukazana. Ungabona izinto singakuhambi i-reaction kaSathane. Ngakho ke umdanisi lefuna ukumdanisa ibala lesicilo lokugcina i-celebration. I-celebration wathi esezile ukulithatha ibhuku kuvesi lika-8 iBhayibheli lithi yona, and when he had taken the book, the 4 beasts and the 24 elders fell down, every one of them with harps, golden veils and odors, which were the prayers of the saints, and they sang a new song, and they sang a new song. Bayihlabelela ingoma bathi thou art worthy. Ngingabe ngifele but thou art worthy. Ngingabe ngiluzile thou art worthy. Izinto singabe singahambi kahle thou art worthy. Akulandaba ukuthi bahleka bahlekisana ngani thou art worthy. uSathane amangala ukuthi thina besithi simcindezele, sithi simnyathezele, sithi simbathezele, sithi simphahlazele, kodwa yena uyadumisa ukuba uJehova he has done it. Yabona i-action angayiboni kodwa ikwaziyo ukuthi he did it a long time ago. Action, reaction, celebration. Siyamdumisa uJehova ngalokho wasenzela khona. Angabe ngakaphuma esibhedlela but i-celebration ikhona. Engabe sengenile engcwabeni kodwa i-celebration ikhona ukuba umfihlile kuKristu Jesu. Kungabe kunzima kodwa i-celebration ikhona. I-celebration ngethi yona mina angibone engikwenzayo kathesi kodwa engikwaziyo ngikuba namhla ebonakalayo. Kathesi singaba ngomkhathwa yini kodwa mhla ebonakalayo. Kathesi singaba ngabantu kazana kodwa mhla ebonakalayo. Mhla ebonakalayo, mhla ebonakalayo sizofana naye. Xa sesifana naye thina ekade lisihleka sizahleka nathi. Ithuba lethu lokuhleka wena kade ureacta Sathane, ithuba lakho lokubaleka. Celebration time is now. Celebrate kathesi. Celebrate ngokudabula isigodi sothunzilofu. Uyawuzumhlabele uthi uJehova ungumalisi wami anginguswele. Uyangilalisa celebration. Mina ngiyedwa. Uyangilalisa emadlelweni namhlanje. Abese sithi kenze kule ndaba yokudabula isigodi sothunzilofu. Kenze kule zitha eziphambi kwami. Manje ngicelebrate ngale ndlela. Uthi yena ngiyabona ukubana kule nto yenzayo utheka itafula phambi kwezitha zami. Awuzisusanga izitha zami kodwa wedlale phambi kwabo. Izitha zami wedlale phambi kwabo ukuthi nginqobe. Ufisa ukwethulwa umthwalo wesono na? Action has already been done. Ufisa ukudela ulaka na? Action kudala yenziwa. He came and he took the book. Weza walithatha ibhuku. Funa ukuthandaza lothina siza mina Nkosi. Ngifuna ukungena ku celebration. Mana ngezinyawo sithandaze. Ufisa ukwethulwa isona. Umbhabhathiso abantu bakhethile kuseni enxeni usele
ngifuna ukuba uphakamise isandla sakho lapho khona xa ufuna ukucelebrate ngombhabhatizo. Phakamise isandla sakho bese sithandaza. Visukwe tulai Nkosi ngibusise mfowethu khona omunye la akho ona Nkosi ngibusise khona omunye yini na kazini hoza uso kanzwa ku khona mini phakamise isandla ona khona omunye njalo yini na phakamise isandla sakho akhona amadlozi bona akhona amahanda egazi sibe nethuba eliqhakathekileyo elomthandazo. Uyesebe